After jageh मैं कुबाम तंग जगह मौका program se since it's a music workshop I thandana sum sakpana tabada oina mayam ga saaga luisan minase and mayam ga stage the kata kragadi it's going to be all about excitement. So before that happened mayam do hay mate krat ang haijarangge especially to all the elders ipagumba imagumba ibong ipwa singda oina hairage I humbly ask your blessings haijabutare because aina khangdana haidana mayam ama share tongjabasu natte it's just I'm sharing what I have been learning more than 20 years adugi khangbadu kitang glimpse ama share tongzabane and I give fellow youth styles batare youth hadi we have we have inherited so much from our parents, from our elders, from our ancestors. Aduga, in this world, it moves so fast, and sometimes cultures can be forgotten very easily. Angang macha ori but akoy ga decision le pamam ba youth sing da haiza ninge se let's be the bridge. We must be the bridge between the old and the new, and let us not lose the touch of love that we have been blessed for so many decades. Isay saksi jagoy sasi isay khunung isay tammo haiba natawa but understand daw ba akoy gi isay matara pa matamda isada feel tawhan tawba nga mo ibiyo. Because being young means we have full of energy, and let us use that energy. Let us use that energy not only to choose dreams. Dreams to but to protect the dreams of our roots, our ancestor, but also reach out to others in friendship and respect and of course we are part of India and we cannot deny this truth, but within this vast nation let us all shine as Manipur. India so let us shine as Manipur, let us show the world the beauty of our land, our heritage and our unity. So let us be curious. Question am hangsi ahanda ahan thengna bada question am hangbiyo. So let us be curious, let us be rooted, and let us work hand in hand across different communities, across cultures with love and understanding. And we need lots of interactions, not only artist to artist katang nataba. We need lots of cultural exchange between officers, between politicians, professors, different intellectuals, different professions the labor artist interaction so different field the labor so please reach out to your best level. I'll be always available if I don't not only in Kolkata but everywhere, every parts of India. Like I said, we are part of India, we cannot deny that, but let us shine as Manipur. Because this is how peace will grow. And this is how our heritage will survive. And that is how our Manipur will shine. Manipur imana So, Noimangi presents that. I would like to say, I can proudly say that I am the first contemporary folk singer. Kaisay no? Nagtinong kreba. Kaisay ram no male. Chumring just. Hada samaton se. Chumigo. Chumra. Have you ever heard of a contemporary folk? No. So
Just like that, we need to be stand out. Ozasing na hiram ba do? Nang nasana ka na mo strongly thoro tragedy nang change the song mo. So we have to be well prepared and well equipped. Aduna folk-based band and mayam mo thola Chris after 2014 this summer don se release to gibane and 2025 it has passed chahi tara hele. Thai mo uzama na hiram me chahi isai amma se chahi decade apa tu jadi kan? 10 years. Decade apa surah mana tra? So sama don se folk song ko biar ada ini ba. But ada this season ada instrument. Okay, season apa? Drum season acoustic guitar, bass guitar. Oh, season Moi jadi that's not our folk music instrument. Ado yang bersusah payah ba. When I go outside Manipur and sing that song with their Western instrument, they don't appreciate it. Kung may tayo masin manong the Manipur sa pag-iam enjoy tawi, I accept that. But when I represent my culture, my community, if I sing with drums and guitars and bass, that's not your folk, that's ours, however. So. Composer matao ke hire so folk based band haiba maga fusion haiba maga ang khenai ba traditional song hire ga de noina those songs you have heard at the festival of Lai Harau ba that is sai ba sing they are traditional adu di noi semdo pa ya de ba so samadon nura pa khang moi di cultivated folk song aktene ba cultivated have become ba semdo ba aktene ba like how did you change some of the mind? Aduga, as I Khunung Eshei and first the Hiram Dre. Khunung Eshei and Amatabi ba. Khunung Eshei say, may I have the Khunung Eshei the kind of color. No, come back I just see questions I ask everywhere. Khunung Eshei the kind of how matam da. Hi, like I Jim in the back, hung who could chew way my way bomb them up the higher so. Ningoloi be a car, the back hung was for a so. Reaching along with his hot while it's a homey calorie. Ay bali, masing matanda nang musuk mo cheese ka na hay ya doy na. Natra. Nang say musuk mo raso ay mo na ni ang pami hay ni ba praman pantay hay dong sa akin. Ato ga napina hay ba ko? Sina. Mupa na mo kay kunde. Hi bima mi ki macha lối biết chính mong và được bỏ mẹ chính số mà nó nông nó cao mà hình đi cô đâu mới xa làm với cái cao với đi thôi bia mà bác hằng ôi mà anh nó nông nó cao mà hình đi anh hình nông thiết thầm đây đi ngồi lối biết nó kia mà khẩn và được cao mà hình đi we can create adong music system sapwa adong semdo ga sapya ba ha Khunung Eshei hai ba sidi everywhere anywhere situation bigi matung ina you can make your own lyrics hai ne hai se aduga I don't now that's how you have to be creative if you're an artist na creative oibam change ba hai bungo nang buta rune Chalay na nga, wahong matsugi pirang yin banang bukanano, kanilang dagilang pano. Ningon oy biyay hagi misnani dahing lalawa, misnalay kay ko'y ganbanang buwa, limpo saragano, ibong mo. Sad na rin mo ningon, ang yam di masano mo na yung hay niya. Si Khunung Eshei, this is one, Khunung Eshei number 1.
खबदोबी खबदगी सुनतबिदा खुलंग इसाइसे कदाइदगी हौरखबगे where does it give birth हाइबदो खुलंग इसाइ ngasa हाइचोम हाइदिगे हाइग्रे खुलंग हाइबदि वर्कर हाइबनि थबक इसाइ हाइबदेबा वर्क सॉन्ग नाम खुलंग इसाइ गावेबा हे हे हा हो या ngasi na kurau lumita janu hoy ya lawling bada ahan naman singa sa amba sigumba adagi hayum ya na ba ha na ha sinjala o hayala ho ura ba rice pounding song ne work song ne another one rice pounding khou sui sai se si ke kap ting gram sa nei ba au ha hai na aduga androgi chappa androgi khou su ba yang si na sa e ba moi na sa ko na melody am yaw ba chong hai la li chak hai chong hai lo ho chak ita khoi chak ho khoi lo khoi chak nội ninh là phâu chắc hay surasi chắc ita khoi chắc smai sai là phâu sui sai se adu hujiki matam dadi adu do kudai da tai tam ta ta re Android say that Shemai ji kai no Shemai also they also like they refuse to conquer Shemai gi like to na yawa why Shemai because they also like Android say Shemai ji am na da lai ba so kuno thabak isai mayam sidagi akoina eto payam se kunung isai eto payam even children songs na forgotten isai mayam nung sa lai ma thora lo urung lai ma sang ro haurei bigi kola lasing kola khowai hui lai na so kenia kamo lai te philai te but moi na tambi ba di ay ba tambi ba moi na di sa ko ay tum 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 trumbi chakri chakri chawai bi sa ko ay Tumi ma. ya ma ji ay sa kai sai ay ko dagi ji wa karu mwan ko sa sera these are becoming actually forgotten lords or kadoreba aduna yung na ang sing na tambi ba isu ay mo si na chanle Nong sa guide of Canada. And then only children song ang ani say niya to yung dahil sa radio da. Nay jaw ko kung na tinawa ko ba kayo ni Tinawa ka sampa tinawa. Hayaw na mulaga tinawa na harawi. Hayaw muli charero, hayaw muli charero. Ano yung kamali? Yaw di ba? Ano mo lang to? Ano yaw di ba? Say na si ma'am sa channel. Ulay chao ba khong nami? Ulay chao ba khong nami? Manapong bahay naumi. Manapong bahay naumi. Ulay chao ba khong nami? Ulay chao ba khong nami? Manapong bahay naumi. Manapong bahay naumi. Te 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 nawa. Te 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 nawa. Kay sapat ki te nawa. Kay sapat ki te nawa. Hay naong na malaga. Hay naong na malaga. Tinawa na harawi. Tinawa na harawi. Hay naong muli charero. Hay naong muli charero. Hay naong muli charero. Hay naong muli charamoy. Oh, no chararoy. Charero. Chararoy haven't nothing. Charero. 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 Oh. Have you ever heard of this song before? Yeah, I've heard it. This is a song about a parrot. You know parrot, right? Okay. So you are calling a parrot to come and eat a mango.
It's a children's song. Ask your parents to teach you this one. Okay, and next time, if you remember this song, we'll sing together on stage with my whole band. Deal? Let's sing together again. 1, 2, 3. Oh, hello. I can send like 3 or 4 children's songs, make them memorize, they can sing, and other diaspora will also learn. Let this be the example. Anang isa-isa, okay, smile na, a microphone lang iba, mga. She sings very well. Mga review na. I can see how the Samadon Hada sama dong, ay sa oy, siyang kishore, siyang tuma, kishore tayo. Dialogue namin rin ko, just pretend like you are doing a theater play, okay? Khunung Eshei. Khunung Eshei. You have to ache. Khunung Eshei. Khunung Eshei. Nasi korong numiti. Nasi korong numiti. Lau si patakum duna. Lau si patakum duna. Lim lai nga paruse. Lim lai nga paruse. It means let's go down to the lake and let's go and catch a fish. And the friends are going to do, Hoya ita. Hoya ita. Lim lai nga pabata ruse. Lim lai nga pabata ruse. Korong mana tadringay. Korong man bata dingay. Kakhala benoy re. Kakhala roy re. Mamom lang len macha thoi bi. Mamom lai rin bata thoi bi. Lam le lo si pat ki pat yai da. Lam le lo si pat ki pat yai da. Lim lai nga thiba kumlak pa. Lim lai nga thiba kumlak pa. Phajai da ipal sing. Phajai da ipal sing. Khoi nau ita chanabi. Khoi nau ita chanabi. Lo si na pat ki pat yai da. Lau si na pat yai da. Khwang da tunggon ya laga. Khwang da tunggon ya laga. Khut ta long bu pai raga. Khutta long pai raga. Lem lai phaba ta nasiko. Lem lai phaba ta nasiko. Khoi nau khoi. Khoi nau khoi. Hoi. 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 Hoi 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 hoi. Hoi 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 hoi. Korong mana mangri ngai. Say. Korong mangka mayanglambam. Lau si na pat ki pat yai da. Lau si na pat ki pat yai da. Khwang da tunggon ya laga. Khwang da tunggon ya laga. Khut ta long bu pai raga. Khutta long bu pai raga. Lim lai phaba. Lim lai phaba. Ta nasiko. Ta nasiko. Khoi nau khoi. Khoi nau khoi. Khoi pai hai raga British sama chama ga. Lamba pa na na lagi sajil tarak. Major tong thamiya brajapa si pauna. Major tong thamiya brajapa si pauna. Nan thang sa jung khoi pai. Lang in the sajil na no rate.
Lấy liền bận gùng, lấy liền bận gùng, liền là
Ling la si, ling ba gom ling ba gom, ling la si ling la si, ban thau ki pun si pan thau ki pun si, sang na ba sang na ba, pan lim ki pun si palim ki pun si, sang sang na ba, Canada Canada Canada, chung la si chung la si, lấy bạc na mà ra lấy bang na mara, tập na ba tập na ba, pun si na nung sang pun si na nung sang, na ba ni na ba ni, ta hen ta hen, chung la si Canada Canada Canada, chung la si chung la si, Canada Canada Canada, chung la si chung la si, kri yang in samban yang len samba, xiao xiao xiao, tok ba ga topaga, kamaga kamaga, kai ga yin ga kai ga yen ga, hau ha hau ha, yen khong phat te ye ko phate, cha sin lu cha se lu, lai ki ni lai di ni, cha phat te cha phade, san ro bi san ro bi, san ro bi na san ro bi la, san ro pa san ro pa, why no say why no say, why no say why no say, cha ro la wei che ro la wei, why no say why no say, ke mo ke mo mo, yang ge cha ma xiao yang ye sama xiao xiao, dong ba ga ga ma ga topaga, kamaga, kai ga yin ga hau ha kai ga yen ga hau ha, yen ong phat te cha sin lu ye long phate cha se lu, lai ki yin ni cha phat te lai di ye ni cha phade, san ro bi san ro bi, san ro bi na san ro pa san ro bi na san ro pa, why no say why no say, why no say, cha ro la wei why no say che ro la wei, why no say, ke mo ke mo mo, yang ge cha ma xiao yang ye sama xiao xiao, ga ma ga kai ga yin ga kai ga yen ga, yin khong phat te cha sin lu ye ko phate cha se lu, lai ki yin ni cha phat te lai di ye ni cha phade, san ro bi san ro bi, san ro bi na san ro pa san ro bi na san ro pa, why no say why no say, why no say, cha ro la wei why no say che ro la wei, why no say, ke mo yang ge cha ma xiao ye sama xiao xiao, ye ko phate cha se lu, lai di ye ni cha phade, san ro bi, san ro bi na san ro pa, yang ye sama xiao xiao, topaga, kamaga, kai ga yen ga hau ha yen khong phat te cha sin lu ye ko phate cha se lu, lai ki yin ni cha phat te lai di ye ni cha phade, san ro bi san ro bi, san ro bi na san ro pa san ro bi na san ro pa, why no say why no say, cha ro la wei why no say che ro la wei, why no say, ke mo yang ge cha ma xiao yang ye sama xiao xiao, dong ba ga kai ga yin ga kai ga yen ga, yin khong phat te cha sin lu ye ko phate cha se lu, lai ki yin ni cha phat te lai di ye ni cha phade, san ro bi san ro bi, san ro bi na san ro pa san ro bi na san ro pa, why no say why no say, cha ro la wei why no say che ro la wei, why no say, Manipuri Mana! Yai Pare!
Namaskara Purchari.